with the world of work changing, there's an evolution where we're also seeing that people are shifting from the formal side to the informal. Decent work covers safety and health, covers maternity and so on. So you may want to have all of these aspects from the formal sector into the informal sector as well. Saya kemalangan pada 16 hari bulan Mac 2023. Pada masa itu, kenderaan pekerja saya melanggar trailer lah dan saya koma selama 2 hari. So jadinya saya didiagnose spinal cord injury. Means saya sampai sekarang saya lumpuh daripada paras pinggang hingga ke bawah. Pihak PKSO ada berjumpa dengan saya. Banyak bantuan yang diberikan sebab masa tu terus terang saya bedridden. So bila mereka dah nampak saya dah mula kuat sedikit dan dah mula okey sedikit, saya dimasukkan ke pusat rehab PKSO di Melaka. Dia ada Cyberdyne punya kelas. It means kita akan masuk fully robot daripada kaki, pinggang, badan untuk menguatkan kita punya badan apa semua. Kami gunakan teknik neuroplasticity. Walaupun nampak robot tu yang gerakkan saya, tapi sebenarnya saya yang menggerakkan robot tu menggunakan saraf yang ada. Saya akan terus melangkah dengan cara saya, bukan cara yang dulu, dengan cara yang sekarang, untuk saya kembali ke tahap melangkah yang tahap maksimum. Secara peribadi, kalau saya tak dilindungi oleh PKSO, saya rasa saya tak berada di sini. That's what's important, that we ensure that every Malaysians are protected, whether it could be accidents, injuries, diseases, sickness, it could even be maternity, so that they are protected all of the time.